Kani gadega Pati CTV. Hakani kanti keseng ongi grassroots sports development nursery kelalum lang ki kena ki bahpo kharsaus nam na ki snong ki bapher jong athan mairang ban pelong ya first ongi under 14 football tournament 2016 hagasnong pendam umyong mairang hakabalai papratli kinhon kilawani simenta na keleng kani kathan ya gani kelampong ya kop la play do sardar jong kasnong pendam umyong uba BCM hakabalai don lang ru kinong penya jong kani kajing kop ki manager bat kirang ilaka jong barok lai papratli ki kinhon habakran hakajelang uba BCM kumukongsan ula penkan mau bakaseng ongyi kadega klub kabala penki bahaya kajing ilaka football hakathan mairang hakabala juye simentaru hakjing kop ki bajulong hanong ba shilong nalor kani ula pen pauru ya kajing kerman baling ba kani kelempong ansala ban sei kirang ki badan ya kasap ilaka football ki banlong ki klor ki bapau amtang hamairang henrai hashilong bat hari India hi borok koi hakani kasi play kani Jacob lai don langru uba player son simle ubelong grassroots development officer jong ka Meghalaya Football Association. Yeah, you could go the distance, you can run the mile, you could walk straight through hell with a smile, you could be the hero, you could get the gold, breaking all the records I thought never could be broke. The world's gonna know your name, cause you burn with the brightest flame. Nagantaka na hagni ko ka kenuan ke Banginti Rural Area Model Nursery ke bagi khatling kot ke Bram ke ba don burbo ke thongru ban kinti ki hap ke bana jungi ha ke jingi le kai sports barati kata om tang kata la yarabru namda ban kinti ki samla ban kirang ba jungi lingba jung ke Bram po jing pe jungi ba lingdo hadin kata ba lingdo la yarabru bani trailang ringkat hak pening yang sport club hak bangla organize tournament ki bahek hangni po madan do mulum ki bang jupulong man la kas ngiyo lang ste bat man lau snam tiga semua benang bakani ki jingmut ke bamentaru ke balas dang biang narda kini ki kena under 14 kadai ka jingdam mesin chong ibaling do bang jukodi ban kentiu ya kasap jengki kena kani kamdai kaba ningkong bat kabukut gin sas dangru ban pelong ru wat ya ba kham red taru ki understand let's say nomor ka thong jongi kolong bangin kaba khmat ya kolong bangin jit ya ki players ngin jit ya ki nong elekai ki badon ya kasap ban ye lekai let's say ki bom don ka lad kani kolong kum ka platform kani kolong kum ka nursery bang ai keteng ni gua ban pentep by people ki players pelong kum kita ki sembai ki bangin bet ha kani ka pesentiu ha kani ka nursery ke jongi komot nang ni pada ki players nani ki nongi lekai ngimong tang ki brand dress ha ka football hende ha ki no ki jike lekai wa ong no ka sport si barok wei ki badan ka no ka sab ki bapani ka sab ki ka talent banang ni na kani ka nursery na kani ka pesentiu ko bangin bet if you menta singi bat ngin sajit bat kumjuru bat ka jingarap lang de bat ka sorkaru bat ngin sala ban yalam ki kena ki badan haki ki ban lagi nong kendong bat haki khapsoru bangin yalam ki kena bikin ya un peni ya kasap ka jongki haki rensan ki ba pher nang ni shakman Kani gadega Pati CTV.